Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sila esinilethela khona ke indaba ezitrendayo. Liyatrenda ke udaba ke lweqembu ke lihamba phambili kulezi insuku elibizwa ngokuthi MK elidibaneke nenkinga ke laphana endaweni yasenquthu ezingcolweni ku-Ward 17. Kuthiwa ke laphana ke bancishwe ukhiye ke laphana bagcine ke sebehlala esangweni ke laphana bawumtshinga ubethwa ubani ke laphana bangawutholi ukhiye. Umhlangano kuthiwa ke bagcine sebewubamba ke egethini ke laphana wey'ngane zakwethu. Ezinye zey'ndaba ke ey'trendayo ke lezo wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe, ucindezele nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification kuyo le channel ke ehamba phambili, uMkhanyakude TV. Siyi-channel ke, siyabonga.